kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid ak, tayo sumot ti kunat ti anak kaw. Ti anak mo ka day ngagtrabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. Nuna duma, isingir na pa yun no makaungot kanyak. Ay nawaw. Iti anya ka no makagapu, Tata? Jak manamaw iti anak kaw. Talaga akit di anaimot day jaya. No agsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo? Nasaysayat mo't lang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple laeng ti biag, do natal na mayat latta. Pudno launay ti kunam, Wanda. Uray agmay saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglawlaw kaw. Nagawid matgayam ni Tata Beltran di tabalay da mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas mare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang, Maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran lang mati adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inaldaw da ka no apagpupudutan ijay. Ay nawaw. Kaasimot nga rod no kasta mare. Wen nga rod mare. Nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay nakapigpig sa manan ti tudo kun angin na. Kumustamot nga tan dagiti mula ta anak na tong ija garden, irik lakay. May tangarod bakit? Madanagan at paikit di. Ay, nawaw. Anya day jay, bubong samot. Tandiyan na itayab. Ijay, Di mo makita day jay, aya. No sana kang bigdot. Amangan no bubong muton ni Tata Beltran day jay lakay. kasano ko maamay tayam? Wala, mga no kurang tilansa. Wano saan, amangan no saan naigalo ta na saya at lakay. Ay, awanan mabasamot tun day jay. Sapay nagpigsa ti tudo naman. Kunak man mo ijay syudad, ti pagnanaadan na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso pilitan nagawid. Na, lakayan di tao. Taasin mo ta. Una ay, irwar mo man kit diti kapote. Tama pa mo bisitaan, lakay. Ay apo, ang mga numatudtudwan mo to, ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at aklata, Eric. Nakaumay kamay. Timbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubong yaw. Wala raw. Nakapigpig sa ngamin ti angin na. No kaya tiyo, bakilinong kayo pa langit di balay. Tapno saan kayo ang mabasa? Sanay. Mabalin pa ya paglinungan ti kalapaw kao. Kasi kayo may. Di kayo madanagan. Awanda kayo sa mapasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak tata. Welcome kayo di balay. Sanay. Dito yak langay. Sumardeng tumot laeng titudo na. Ayan nga ni Tata Beltran, lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay nawaw. Kasanon lumabasa ijay. Awan da ka sa mapasamak kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo ti tudo na. Huwag nga ron. Talaga di na kayak ti sumurot kanyak. Sige, sarong karakto laeng itong sumardeng ti tudo na kay. Wala. Tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na.
Kasta talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itaya. Uy, bakit? Uy, simut lakay. Ala, unayan ti kastoy napasamak iti kalapaw yu, tata. Uwan nga raw nakaon. Naimag-ata si Mardang Mutlaang ang titudo na. Saan kayo kadi anabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin adi kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Awan ata adalata matbain ka. Ay natata, awan ti daduma amang tulong kada kayo. No dida kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo, tata. Sika no adaan mo mamabalin na pagdawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo mutlaeng Saan damot siguro maimot, tata? Anya day ito papel nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay, nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare. Para kani Tata Beltran, mare. Anyat napasamak kan ko hanaya, Mare. Naitayab ti bubong ti kalapaw na, idi nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay. Kat madlaw daanan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin, ngawan nagnaud ijay, Mare. Ay, kauwen mare. Amangan kit di ko nakno, adati maitulong mumot di ta, mare. Tatulungan tayo jay lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Kan jak amo ti Facebook ti anak na, mare. Day tangag pa'y sutirigat na. Amangan no di daam mo, ti mapaspasamak kan kwa na dito'y. Una, natayo laangan tinamnamaan na makatulong kan kwa na, mare. Dakkel samot ang dinarunong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayan da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobrana Anya ti plano nyo ka ni Kumari Rita? Igatang nyo ti materyales, wano cash nga itadyo keng kuwana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang nyo iti materyales ti daduma. Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati akwarta, itadyo keng kuwana. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, dahito tinabati iti kwarta na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaon ay Wanda. Ay, dakkel ko madayta ang ingatang mimot iti materyales ti daduma. Tapno matarimaan ng ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo, kadagiti masapsapol yo ti kwarta na batbati, Wain, Wanda. Wen gayam, awan mo't siguro ti papanan nyo inton bigat, tata. Awan matkit day. No, kasta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yo, tapno malpasan. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran na, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen mare, damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel matan atulong kan Tata Beltran day ta. Pudno launay, mare. Awanan ti pagdanagan na, no kastang agtudo. Aywan secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at 3,000, mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay, nawaw. Nakolektata kunam mare. Manulang mat tinakolektak, Mare. Wen dakkelan na tulong dayjay kan kwa na, mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Aginanaak mo tanin ton bigat.
Ay awan ti parikot lakay. Agina ka laeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Ang yamanak bakit? Ay, gayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Uwan bakit? Sakto lang tinagatang ang materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaan ta saan ang nagkurang. Di na ba ti akas? Intad mon ka ni tata? Imbagak nga igatang na iti masapsapol na. Husto ang tapno ada pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mati lumabas, tata. Sa dino tinagapuan niyo? Di ta tersina. Adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo matain bulsayo, tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na? agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakit. Anya? Dayta tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaang, tata? Kasano ko maasayang kat inumakmat ti arak. Saan mo't may basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo? Gimatang agmat iti sardina si Di Kalman. Ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, tata? Aday bagakken ka, Mariwanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo matiawit na. Ay nawaw. Kaano mare? Iti kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong mare? Mare. Ay napo. Inbagakmut nga igatang na iti masapsapol na mare. No bisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, mare. Sayang lang tinaytad atulong ken kuana. Saysayangan na mat kadagiti awan ka es ka na bambanag. Mapanak tuman iti ayanda mare. Mare. Bagbag amjay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo ken kuana. Anyan tulangan nga iti bagadag iti kalugaran tayo anang ted. Anya ti kaya sa winda ito'y, Tata Beltran? Wanda, nakaumay ka may. Agasem man day ta abote ti arak, Tata? Dayta, tinangigat-gatangan nyo iti kwartaan na sulisit para kada kayo, Tata. Kastoy nga men. Ay na, Tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong ang naawat nyo? Usaran nyo kit di ko para iti pagsayaatan nyo, Tata. Iti kasta nga edad nyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagit ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, Tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng. Kasano mo ta kamali? Bakit? Adamot gayang bisyo na day dya lakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak ken sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Ket idi napanak iti ayanda, agasem naurnong ti bote ti arak ijay. Nanay. Amangan mo't no ti bisyo na ti gapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amula kay. Awan mo't nga rod ti kontak tayo kadaan ti suling. Una yan na dyan lakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinukuha. Ay, dayta nga rod ket lakay. Ang lesson learned mo't kanyak. Tainton sumarsaro no, pilyek to na nasaya at dagiti tulungak. Naimbagman ta na panunot yun tinagpasyar dito'y lugar tayo na nasuling. Ay, wide. Umay ko lang sa rungkaran ni Tata Mabiltran.
Dito'y lugar tayo nga ta, tinagawidan na. Oh no, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, dati sa balay, nagturungan na. Kinapudno na. Nagsolicit pa'y ni Mari Wanda iti tulong para iti asawa yo. Isuan na tarimaan ng ti kalapaw pag nanaudan na. Tidakes na laang. Arak kan sigarilyo mat tinangigat-gatangan na itinabati a kwarta na. Sinayang na laang nana. Ay, dayta, bisyaw, ti makagapaw. Nuapay a pinapanaw ti anak may. Nasursuro na ngamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak kan sigarilyaw. Iso nga inaldaw a pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngam no ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado na dismaya dagiti tattaw na ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Beltran! Agas man dagita buti ti arat. Ay, nawaw. Anya chararamidam ni tayo sulain. Ha? Di ko nam siguro, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain, abisyo, ipapapanan ti kwartaan na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasam ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadagiti is-istoryaam iti karubam. Agpalawagak bakit? Kasano kanita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da abinain. Hala! Bisyo pamar! No di ka pa'y lagnakam. Ang mga nuday tanto pa'y bisyaw ti mga lakikan. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, apay pailaan nga inseret yu tabasura na nang isungarod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti ang kulkolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo matan nanang, kas makita yu mat narugitan. Ay na, apo anak kaw. Mabalin pa ya mausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang, apay aya nga ipilit yu ti amuyo. Numailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwar yu dagiti a basura, tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang mataginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yu man nanang, di nakrengrengen, no anya ti imbagak iso ti aramidan yu. Gaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, ala iyawid yung arudan nanang. Ay una,
Yawid ko dagito, tasayang may. Anya to nakasupot ganyawid mo. Purina. Pigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka na kitaya. Sa dino pa'y kuma. Iti ayan ti anak ta. Kagat-gatang dalaan dagito'y apigadan, idi na palabas a bulan. Kastamot dyan nakita nga ilakla ko na dyan palengke. Wan! Inbasura naman isungay nalak at masayang anak. Kit mabalin pa yung malaban na kita bakit? Kasadod na nga ron ti aglaba. Iso basta imbasura na. Tagumatang kanumanan iti baraw. Hindi na minsan, imbasura naman ang tinandumataasa na. Ita, pigadan mo tan. Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasadaw, kiti kinasadod na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan. Ibasura na lat ka. Ay, awan ano kasta. Saysayangan na ti kwarta nagrigrigatan nila kay na. Amuna may tamakipurpurdi lang nila kay na. Diyak amoy ti anak ta. Awam madenggen na sa Kaano lang idigim matang ka iti pigadan niyo mare. Ita, gumatang ka man iti barong. Taawanan ti mausar ije balay maray. Kasano nga awan, kita damat nakita kapigadan, idi na panak iti balay yo. Awanan ata imbasurak mare. Narugitin. Apay mat nga yung basura matagos ngay mare. Mabalin pa'y mat, ano malabaan? Ay, masadutak nga aglaba mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manin iti baro. Iso pa'y kit di apakabanugang. Ay, unay kan mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami, mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayap matlaan, no anusam nga ilaba mare. At least makatipid kayo pa'y. Imbis nga igatang yu iti paro, urnungan yu kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog, mare. Kumusta nga iti kontrata yu lakay? Nalpas ka di matlaan? Uwan, nalpasin bakit? No kasta, tambay ka manan iti manungal daw. Kapilitan na. Paguro-orayan no adamanan ti ipakontrata da. Sa bagay ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusin na dagaws. Tagim matangak pa iti masapsapol tayo dito'y balay. Ay, surusuruan mo ti agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mat dito'y balay ti pangigasgastosak iti kwarta daw-dawatag ka. Sana bisyo. Malawan eh. Mangtudak to yung bigat. Nayon naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawan. Ngayon na, hindi mo sayangan ta narigat ti trabaho bakit? No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bakit? Apa ijay? Agsyat kami. Kita ama, ang mga nabartag ka manin nga agawin. Awan ti pagdanagan bakit taamok tag-control. Alang nga rod, agrubbat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Ano? Agrubbat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak makapag-general cleaning nodda ka. Malawan eh. Nako. Ay no, agdaldalos ka manan, Mari Becca. Kita akit na urnong manin tirugit, mare. Gamit yun samot dagita, Mare. Ibasura kung tanas kan amasukatan, mare. Ada ka dita akasirol, akas ka da bedsheet. Ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita, Mare. Mais-isan kin may labalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, mare. Abanugak laang no ka. Alaag man nga rod, Mare. Sayang man no ibasuram laang. Ay, katuan alaam laang, mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, hay, masaduta. Ay, Mare. Lukas kada kami ngawan makukwarta na. Nalakalaang amay remedyo anday ta. Malangarod, alaam mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay,
kasirola, tasa, termos, ken bedsheet, kurtina, ken daduma pa'y nana. Ay, aguray ka man basa ang kinaaman. Oy, aday ta nana. Ha? Ay, na, wow! May lasin ko na gito'y agamit Ay, kinapudno na. Dinawat ko ka ni Maribekang nana. Nalabasak ngamin ngagdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mang masayangan nak. Iso dinawat ko na. Ay, na yan day jay abekang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumat ti kinunakkan kwa na itay nana. Idiruar na. Ngam sigun ken kwa na. Masadot amang remedyo. Iso nga inyawid ko latan na Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, ken mais-isan ti kasirola. Ay, una! Kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y amaremedyoan. Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanog nila kay nang agtrab-trabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Anya di nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intod namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso adinawat na. Hey, kaslabak nang tao. Dakkel man rin siguro ating nyawat nila kay na. Isong aging babak ng manan. Ay, awan lat amok. Iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakbakit natin kinasadot. Lumabagbagaan ka ako nga mat. Kasano nga ruden day ta. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolan na ti kwarta nga ito na itasawa na. Ay no, ayan ngayon ti termos bakit? Agkape ako ma. Awanan lakay. Kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkapiak pa'y sakbay anapanak iti ayan ti kumparay. Awanan imbasura kon. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul ang masukatan. Uray daan Nga mabalin pa'y amausar day jay bakit? Ano sampay laang ti mangi papudot. Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw bakit? Agraman gamit ang mabalin pa'y amausar. Ibasuram. Na, awan mutlaan ti kasirola iti sigot anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mutan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit? Ibasuram samot amin na gamit dito balayan. Ay nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitam. Narugitan day jay, kita angin misit. Paglutpam lakta, unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinakargam, tanusak na isisan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Marie Flora, iso nga inted ko na. Ay na, jak mo bakit? At dalaing tinakitam akwarta, basta ibasuram mutan dagiti usar dito balay. Mabalin pa ang mairemedyoan dagitay. Asino ti bambanugam si ka Joel? Rumarak pa'y. Ang mga luwan niya pa'y timaramid ko ka. Agkapi ka pa Joel anak ko. Hindi man anak nanang. Naimbag man, tanapanunot mo ti pumasyar. At dati saan nga nagkinawatan ni tanakyo. Anya tinagapanyo kinibikang nakong. Kasanumat nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kadat kasirula may. Narugit kinda ang gano. Kasano, kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw, di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Bakit kita amday ta pigadan nakong? Pigadan nyo day ta. Inalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika, kontrolam ti kwarta nga itid mo iti asawam. Tauray siyak nga inana, jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Pasensya kan, Joel. Narabyanak. Tado tinaramid ko dya talon.
Nagapa kayo kalumad, kilibikang ko na ninanang yaw. Untatang, jak nakapagtapura na. Iso nakaungitakin ko na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ama iremedyoan, ibasura na amin. Bilagbagan mo't ninanang yaw. Di mo dimgag. Inuli na manad. Ay, nagdati kwartam. Di mo itig amin iti asawa manak ko. Untatang, numangtid ka. Tayo sakto lang ngay gatang na iti karin yaw. Untatang, kastan taramidat. Barang agnakam. Hey, talaga amisis sadot. Di misis mo na ko. Kasadot na ti mangiremedyo ito ko sar. Saan mo't anarigat ti mangiremedyo ka? Marurudak la unay iti asawak, mare. Oh, apay mare. Kasta unay ti unget na iti kalman. Ay nawaw. Apay kanumat mare. Apay ka nga imbasurak dagiti gamit mi. Kat mabalin ka pa'y mat ama usar. Saan ama kaawat? Masayangan siguro piman ti asawa mare. Kita am ti termos ngayon basuram. Aglang lang amanin abaro. Agraman ti kasirula mare. Gagat kan diskarte laang ti kasapulan mare. No siya, jak maanusan ti kasta, mare. May bagam ti kasta Tada kwarta nga yaw awat nila kay mo mare. Ngam no siyak mamirmiraot. Ay maanusak mare. Agpada kayo lakin ni nanang. Tip-tipidin nyo ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nagbalin tayo a praktikal mare. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tad iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwarta. Adda ti importante alang usara. Anya, Adda mo tinagata nga bagas. Abay, anong ti kwarta daw dawata maya? agpampanunot ka kade, Bakit? Naskan nga tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pa'y. Pangasim ko ma, tasan ati kinasadot mo ti bakpakat mo kanya, bakit? Imot day ta amanugang yun, nanang. Ay nawaw, imot. Wala, tadimatan mang tag iti kwarta kanyak. Mabutang siguro Ang mga nutil-tila man ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae, nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami. Day tamit lang ti makagapo, no apay asaan da ka atalken ti asawam. Agim baba ng kanto mga main. Pagyamanan kit din ni Joel, tagamit mi ti pangigas-gastusa. Saan abisyo? Hamom, anak ko. Bidot nga min ti aramidam. Sakbay nga ibasuram dagiti gamit yaw. Kita empay no mabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usam nga ilaba. Tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. So, pimanaw latan. Kasan pa yan nagkape, bakit? Bayam lang ay. Okay lang nga maupay. Pag siyaatan naman ibagbagat kan kuana. Sa bagay mo't hindi Saan ba na mabalin na kanunungan tatikas di nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang tangag trabaho. No kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom, bakit? Mangirwar ka kay di ti plataw na mangan tamatan lakay. Ay naturasan. Pasapatapay ama pandi di garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sa matay lablaba, Mari Bekang. Wan mare, nasken nga aglabaak kaawanan ti mausar. Ita lang ang nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangtid nila kay ko iti kwarta, mare. Awan ti maigatang iti baro a pigadan. Nasaysaya at matlaang tapno may ruam ka nga aglaba, Mare. Sayang matlaang no ibasuram mananday ta. Wan mare, ano sa kun Anya nga ingarod. Kita man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare.
Ilabada dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura no talaga asaanen a mabalin a mausar. Sikatin ang ilaba ka dagiti pigadan, bakit? Wen na kay. Nasayat mat nga ron no kasta. Tapno saanan na masapula gumatang manan iti baro. Dagiti kaldero nga day iti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta kumakanayon bakit? Makatipid ta. Saan ang masapula gumatang ta kanayon iti baro? Wen na kay. Manipod ita. Saan ako nga agsadot-sadot tapno saan nak nga apapaan. Kasta tiket ko bakit? Numabalin pa'y ama irimidyon na gamit. Irimidyon? Tapno saanan ang masapul gumatang manan? Aywan gayam. Igatangan naktuman iti sinulid ita tersiya na inton madamdama. Anong ti sinulid bakit? Agda itang lakay. O sige, ilistam. No, dapat idaddo mga ipagatang mo bakit? Taamangan lumalipata. Kuwain. Ay, wow! Ita apanawan, rumbang laang nga agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y a mairemedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipan tayo, anarigat ti agsapol iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangta dry aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka di ti masapul yung ko na? Umay ko lang itad ti sabon, kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan kuana. Ay nawaw. Agyaman naklaw na anggal Sigurado, maragsakan na dyan. Awan tanyaman na. Sumark kayo ba anggal? Tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay, san amabaling agbayagak dito eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, anggal. Wen, agpakanak nga rudan tanay. Sumipngat matang. Ay nawaw. Chocolate kan sabon matgayam tilinaon day kasupot. Gardo, umay ka man pay. Adda tar aramid dito ko. Apaya? Nangalaam itimported asabon kan chocolate. Inyig ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw. Managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay. Ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang manang. Tamakaraman ka iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso day ta. Malipatan manan nita nga imbagam. Ay nawaw, dakis ayano ma-appreciate ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kiday? Kay kanyak lang. Kat addaman wano awan ti itid ti kasinsin mo. Nasayat kalata ko makingkuha naman. Kadwan man. Saan tubay? Ay, agulimag ka man dito si Kagardong. Kontrabida ka mo't akanayon. Nakaawag ka mat, si Mang. Adamanan ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no ti pagmatrikula na. Kunak mat nga urayan na no dati may pawit mo. Nagtiks mo gaya manggang ka. Wan ta saan magpiman amabalin amaladaw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko.
Si kamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak tatang. Tulong kumatan ka na kayo Ngamin, da kayo mati mga akam iti responsibilidad ko kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan, anak ko. Oh, kumusta matan ni Peter di tatang? Nasaya at bait anak ko. Lumuklok maglatamag. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo tatang. Way, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na tibayad ti utang mo. Anya nga iti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya nga iti ko na. Di mo kano ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad? Ipabarangay na ka kano. Ay nawaw. Agbayad ka ngamin na. Pabuludan nak nga rod iti kwartam atap na daybayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggal ag sweldoak. Agdiritso iti bagas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga nuad da kwarta na day jay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y sama na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day jay sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panahon day jay lakay. Ang mga nunalipatan na muteng. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan no italang anak kaawag ak kasinsin. Busy ak ngamin itay. Iswadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga ag cellphone kabayatan ti panagtrab-trabaho. Tama nga no makita nak ni boss ko katoong tanak pay. Okay lang ang kasinsin, maawatak mo't. Agyaman ak launay kasta kasinsin. Aywan gayam, anya ngaminan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga, taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No adda ko mati extra a kwarta, amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan Nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa maysa, saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay, isublit to magladagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin. Ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka magtun. Nakaabroad ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan na kakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat tibulbuluda kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Ganyan, timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwarta na. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan na ka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko mati pagsakitan tinakam mo. Panunutem nga damo pamilya na, bibiyagan na. Imot kit di No adda ti pakairanuda. Ibagam nga ura may salaing ti kasinsin mo, no kaskin ni Simang. Ngam itata saan na ka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman ak launay. Package siguro man agjain deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package. Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Ayaw nga agpaiso. At damo ilagayang kwarta na. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti da ita kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilya na. No siya, sa anak abilib na na. Apay ngay? Ti kakasta ang klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrod da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na. Impaawir na pa'y kinitatang na. Ita, anak ti sabali mo iti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana. Si Kaki Dimat. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngamayat ayamat ti kasjay nana.
Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Oh, nagawid ka magaya man, Cardo lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asimangpet kagaya man. Ganun linabasan kayo kanina na piriyang agsarsarita iti kusina itay. Gapoy iti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay na ibaga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagakla ang tipudno ken nanaperyang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Nanya kumakin ka, no anak ti sabali taw awiran na. Ay, jak amo no anya a klase ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti unaan na nga asikaswan, anak mo tin ti sabali ti awiran na. O, saan ay akin na irresponsable ti kasyan? Naon da ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom dya tao. Aramidon na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kas tamot lang ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo ti anak mau nga agtrabaho ija abroad, Andres? Basya nakarutagin ko ana. Inaldaw ka no mabambanag. Awan ka di ti plano na nga agawad? Oray kaya't na ti agawid. Saan mo't ang mabalain? Tadda ti anak na nga agad-adal. Ang graman kabsat na. Isupiman ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umanay ti sweldo na? Ano usan na pa ija abroad Sana bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay wun gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kat kastaunay ti unget ni Insyang, edi saan na pinautangan. Isumot lagayam Ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Ada gayam sakit tinakam na. Anya ti masapol mo, aping nga inawagan nakpay lang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka. Dagiti gagayim ko dita Is-istoryaam kanumat nga irresponsable ta anak di sabali ti ay-aywanak dito abroad. O, anya ti pagsakitan tinakam mo. Agpudno ka man kanya. Nasakit ka di tinakam mo ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagaklaan no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalain dita? Uhu, nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Uraya mamakaawi da, taagsarita tayo tinalapat. Jakpat yun nga agawid ka pa'y. Ang mukha, again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kalakan. Sardengam timang padpadakas iti kasinsin mo. May sakayumat, Uncle Andres. Awan ti karbangam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti ay-aywanan ti kasingsin ko ijay abroad. Agpapadad nga OFW. Anak ti sabali ti ununa-unda. Wen, amok dayta. Ngam awan mo ti makita nga isyo no maipapan iti dayta abanag. Maitid na maitdag iti kasapulan ti anak na nga inbati na. Ay, sabali at talaga ti panawon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak.
Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra ka dagiti OFW akas itanak ko. Awan ti ammom iti rigat kun sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balayda. Ngam binaybayan na mo ti anak niya, nana. Ay dawaw. Dua tawanan ti napalabas. Ngam kasta pay laang matisang kay bagam. Gaputapud no mo't, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo. Ta saan na ka pinautangan ti kasinsin mo iday. Iso akas tamat ti ibagbagam. Ha? Amom, no saan na ka pinautangan ti maysa nga OFW. Maawatam ko ma. Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka mat akasta, idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan pinautangan, ken awanan ti may pawit na tsokolit para ken ka. Pinagbalin mo matan adakas kadagiti istoryam. Ay nawaw, siga magayam ti masabat ko si Mang. Da kayo kat di mat na naperyang, pimudaw aklaang mat. Dakal tinagbaliwam. Ad-ada pimintas ka. Agyaman aklaunay, nana. Ay, kaano pa'y anagawid ka, basang? Idikal man laang, nana. Tasaya at may tanapanunot mo tinagawid. Tapno makasaritan ba't laang di kasinsin mo, nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak, nana. Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam naken ka. Nangrugi day ta idi saan ko pinabuludan iti kwarta, nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, ada kasapulan na. Ipagarup na siguro, ano OFW ti may sata, o kat adaw ti kwarta na. Day tangarod, nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang, bakit? Anya ko maita no nagawid. Di mo bisitahan ni Jabalayda? Saanon? Iti anya ko maaga po. Idaday jabrod ti kasinsin mo. Naturod ka ngagsao-sao. Itata nagawidan. Kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawyak iti imbagak taus tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay, pangasimin siya. No umapal ka kadagiti OFW, kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San ama sa pula dadailam ida? Saan kalangan na pagustuhan? Kastanda rami ida. Alawanan, kamalit no kamalit. Huh? Agsagdan kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok ng agpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang. Chocolate, para kan katapno agulimak kan. Ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa'y maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW. Pinili yo pa iti agserbi iti sabali a pamilya. Ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak, Mildred. Anya a klase nga utak ti addakan kaya. Di mo makita at aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka siguro abulsag? Kina-irresponsable kit di dayta Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Oh, di si ka anti responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, edi mutang ka, kastant ibagbagam kanya. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, edi sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data? Sakbay asuman na uka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Oh, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar iti ngiwat da, no adda pa kay ranudan da.
Ngam no awanan, ay naapo. Da kami nga OFW, ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay kami asaan agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta asimang. Pudno mo timbaga ti kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damot ta ni ti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Ngam kasta ti ugal yam. Ay nawaw, saan anasayaat nga ginsisingput ka lang bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanusyak ti mauma. Talaga palawang kan. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. At daman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan latta kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Nasaya at naranaan ka, manong kulas. Ubay kayaw, into no Sabado di palay. Adamot basit a pagsasangwan tayaw. Ayun, kasagay mo gaya ba niya? Apaw, nalipatan manan nga itaabulan kan itaalawas ti kasangay ko. Ay unay kan. Anya ngay nga raw, amumitin ti lumakayang. Kinado ti pampanunutin na. Talaga malipatak. Ala, tinapatag kat umay kayon to. Ayabam nagiti apukom. Weng, agyaman na kita awis mo Awan anyam. Gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo tuma dagiti anak mo. Kastamot na nila kay mo. Wan nana, sigurado dayta. Ket agyaman ak iti awis yo nana. Awan anyaman na. Mala, ina... Ay na, nagadumit ting kargam iti Tupperware nga iawid mo luseng. Ha? Sa bali na itanay karga iti Tupperware. Sa bali pa na itanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, tangasim luseng. Isublim to amin kita Tupperware kung pinggan ko Ay, wan nana. Don't worry, ta isublik tumalaang. Ay, nasayat no kasta. Nangina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware. Kandagita pinggan. Wan nana. Daanag yun aya. Isublik nga isubli. Ay, nawaw. Manon alawas tinapalabas, manipod nagpapas ka ni Nana Tureng. Ngam aging gaita, di ka pa insubsubay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din.
No kaya mau, sikan, ti mapan mangisublay. Anya? Nabambanog ka nagapo iti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka lata kami ng baybay, andita. Isublik to lata, Apay kastamot tenti sa umbak kit ibagbagak laang mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapaskang. Kunak nga, Rod. No masikuran day tamatam amang kitkita di tupperware kas kada pinggan, sikan ti mapan mangisublay. Kasta Tama pan aglans. Wala kundi diet ka matan. si kakit di mat. Sa anak ngagday-diet. Ilip-lipas ko lang dito aramidag. Inaktumot mangan. Kunak ano kundi diet ka mat. Nalang aron. Tumo na kami mo ting kinipasita iyo kusina. Inak pa nga gumatang iti sida ki Jeruar. Awan balon ko. Ay na, agbalon ka ngamin Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Isu asyak, sa anak agumatgatang di tarwar iti uray anya amakan. Tsak laki di mangmangan iti saan anadalos. Ay, unay ka matan. Sa anak nga agin inarte ibagbagak lang ti pudnaw. Ala, umuna kayo ni di kusina. Sumaruno Anya ko na ni Lucin? Saan amang mangan iti magapo Jerwar amakan? Wan saan ka no anadalos? Agasam man. Eh di wow! Baya malatan. No parang ang kuha na, kat sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan Huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakapapain met no mga ni tinagapoy Jaruan. Ang mga no agsakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing ija balayda. Nasaya at no kasta. Adan tulad tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga iti aramidem Lucin. Ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagiti pinggan a panganak. Anya? Ay unay kan. Kaugugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Ang mga no saan anadalos ti panakaugas na. Iso ana saysaya at latamat ugasak iti hot water. Ang mga ngamin no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rodan tanalpas kami amangan. Umuna kami ngagsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo to ni Lucing? Kasla ada sakit tayo amang mangan ije kusina. Ha? Tunggal mangan, masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaran na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow. Isun ati kadadalusan na parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Tasyak tinagugas iti pinggan. Payaman Kundi arte mo tadya tao. Aging dadalos mo Na yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol sang kasaangan. Sa anak akong di arte. Tanakababain. Ay, madun alawas ti napalabas. Madipod ini nagpapaskenak. Nga maging gaita. Di malay subli ni Luseng nagigit tupperware kan pinggan na nagkargaan na iti makan. Hey! Patsimbait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok nga anak ni Maria. Imay manin iday. Ado apinggan tinyawid na. Ngumawan apulos tin subli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapan mga aligya balayda. Mabalig. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Yem no dyan ko nam, ako sa nga isubli na. Wait, yan lapat cheng. Ay, na yan. Sapay nagningi na nagijay at tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mga lagi balayda. Urisak galaw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Ti pagbainak laang, nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamay.
ugasak ana imbag daytoy baso a pagkapyang tamangan no da germs na. Lusing, mabayan ka din pa hindi tayo tilabaan po. Ah, apay, kit kita am lang arudan nga agugugas sakpay lang iti baso kapag kapyang. Ha? Itay ka pa lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan dahil tamay sa apaso. Ay, saan lang at 10 minutes? 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigaton. Unay kan? Alang ron, excuse me pa lang. Ugasak labit dahil ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dita baso. Ya kung may limad, tirurod ko iti dahil niya alusing. Wan nga rot, uray siya kat mas asarak it style na. Nasobraan mo ti kinaarte na. Ati, wala pa'y dagiti babak nang nagugas iti pinggan ken baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa iti 30 minutes. Taamangan ka nung ada germs na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparuron. Makadadaral iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay Nauna nga anak ta. Wan nga rod lakay, parikot ko na niya tilotwag. Mangluto tayo latan iti pansait. Bakit? Pinikpikan. Ken igatangan tamot iti cake. Mabalinan. Sige, tawisit tuman dagiti katrabahwak tao maida. Ha? Wan tapno makita damot akabaelak ti aghanda para iti kasangay ti anak ko. Nadayta ka man ako na ako. Ay basta, no anya timbagak, iso ti matungpal. Saan ka abo maribar, no kayat mo pa'y ti Ana, ha. Apay anyat okasyon luseng. kasangay ti inauna nga anak ko, nana. Kasta aya. Wan, iso nga umay kayon to. Tadama basit pagsasangwan tayo. Ay, katwan Umay kami nga umay. Anya nga oras ngay. Uray, alas 11 kayo nga umay, nana, tapangal daw. Oo, sige. Di ni Luseng ang mapan maki-birthday yung balay da yung bigat. Ha? San may? Abay, adag birthday na anak na. Kano birthday ka no? Mati inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Mawan may timbaga na kanya. Na, ay nagloko na Luseng. Inawis na kung di na kainawis. San may? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alaing ng iti tupperware. Kas kada pinggan asan na ngayon subsublay. Aniya. Wait, mapanak ko naktumay. Anya? Kasangay ta anak mong tumbigan. Wan, iso ano mayat kayo, umay kayo Ay katuwan Wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani? Ay katuwan Saan kami arudeng agbalo ni ti pangaldawan mi kinapasita itong bigan? Ay, wan ijay kay ton amangan. Ala, mangan tayon, kukumare, kukumpare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan nagpapada? Adda ti breakable, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw! Ha? Wan nga rod. Ura dagiti basom. Saan ang nagpapada? Ada stainless. Ada pa'y awan handle na. Ay na. Kasano nga may nasaan nga nagpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang dagita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya?
What? Tunggal mapan ka makipalanit, agduduma apinggan, kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnaw. Isu asaan anag papada. Anya? Isu anumal pas tayo amangan. Alak amin, dagiti pinggan, kat tupperware ka, wasan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw, iti nagduduma ababalay. Kag dagita tipeng, kas kada nagpapangit a pinggan, isu ti kukwam. Nana, Kag, saan lang asyak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mo't lang ka na, nagiti pinggan, nasaan mo ngayon subsublay. anya? Sunggarak man kumare. Ay, uri siya, kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado, akatawak itay. Ay, anya nga tamot ti rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, yung bigan. Ha, salbag iti Kundi arte no, dati iti trabaho, yung kasya maggayam, salbag ko manin. Agasan man, tanod iti trabaho, maurasan na ugasan na tipinggan na panganan na. Ngam iti balayda, ay nakas jay matgayam. Kung nga ron, saan na nagpapada ti pinggan na, tagayam, nagtutuma mo at apalanitan tinagkapuanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir mat dagiti pinggan na iti balayda. Makangag day dyan itong bigat ko naktuman. Nakita pa dyan nakasampay ng underwear na dyan uli. Nakangiring-ngiring mo't lang si ka. Yung no dito kundi arte. Ha? Oo na yan ay ayam ama pa nagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka kalagiti ka trabahoam. Gapo itinaamuan da kinapudno. ha? Anday ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, sika lang arod, di nakababain. Saan naksan ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Dahi ta, ti maganab mo. Anya? Sikamat lasing. Oo na yan, apa nagpampamarang mo. Ha? No, dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may isang oras apa nagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo. Ha? Nakangiring-ngiring mo dagiti pinggan na pang panganam. Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagiti nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito Ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kasaan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo iti na duma-duma apalanitan. Oo na yan, George. Nakababa hindi tangaramid mo. Promises! Ay, kare ka, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ang unay kada kayo. Nasayaat mo no kasta. Tani, nakababa hindi kundi arte. Ngam awan matgayam tinasayat a pinggan. Ipakitam ti pudno tapno awan to ti pagbabawyam ken pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.